Kaya kopi no yo. Merokok be yo, kopian. Kopian yo hay ngabudak mentar rokok yo. Wani teh kopi mah yo. Ay, kena ngopi yo, ngopi na. Oh, ngopi bulai. Ya, kurang dikit kena. Aduh, Ay, kan kopi. Ternyata ingin kopi, betahnya mah sorangan tah. Ay, terjenkeun gitu. Mau bedi dia ya. waduh aya kopina yo kuehna. Tuh, bener aya tukang kue tuh. Teh, kue teh. Meuli kue teh. Mana teh? Ayo kue teh. Aya donat, aya cilok. Ah, geus yo. Kue bun bae yo. Mana yang berat dan bolong. Campur. Hmm. Man. Masa bukan duit ya, tak beli kue. Ini ya sugan keluarkeun duit, tapi tukang duit meureun dia mah. Atuh aing pake keluarkeun Duit mah tebogo-tebogo ge boga sabah mah. Mah gitu bae, lagi gila ayo beneran aja. enggak dia hari aja mah dia pinjem duit kan aing. Lalu baik, kot lalu baik, gitu doang ge. Ngerokok yo, Beuh. Tak ada yang ngeromol tak? Yo, sabatang abang yo. Lu. Oh, nya kayak tungguan di mah. Orang kadinya. Ayo, di depan lah, ayo di depan ya.